Yanaguni monument hi Japanese underwater pyramid tia ani boka. Chuti rolin Japanese Atlantis ti tepon ansoi hrinani. Yanaguni luipui mga minung te kutsuak ni om taka omani a. Hemun hi Japan rama Ryukyu Island chim top lama omani. Hemun athil ommak mai minung kutsuak ani tile. Khovel pian kenani ti anin nial na po anasathin leni. Chuwangin hemun hi Japanese chuan Yanaguni Island tiin ansoi mai thrinani. Yanaguni luipui shul hi sanga kultak hamar het sak tam na munani a. Kumsang khan le zakwa somret le pasari khan Yanaguni Cho Tourism Association Director Kihachiro Aratake chuan sak chevel thlir theina tur mun rem chang azonga. Chutia zon nalama chuan luipui monga mihring thil siam ang tak azuk muchuak ta ni. Chu minhu reilo tea University of Ryukyu Scientist rolte Masaki Kumura chuan havin thilmak muchuat thar chu anvat lo ta ni. Alela ma chuan helai luipui shul tui hi akhau lena a tuilut mi ten an ngai na hle a tlo bera an nei thin bokani. Kumsang khat zakwa somkwa le pasare khan Japanese industrialist Wasuha Watanabe chuanin expedition a sponsora. Chutamim barte chu writers pahni John Anthony Wesley, Graham Hancock te, photographer Santa Fayate, geologist Robert Scott tele, tuilut mi tlema zong te, instructor te, channel lile Discovery Channel lama video thla tu te anni. Yanaguni monument hi Stanson le Matstone atanga Lower Miocene hunlaya insiam khani in an ngaya. Early Miocene chu Miocene epoch hunlai stage 2 10 Equitalian le Bardigali stage khani. Kum million somni liam ta mi khani in an ngaya ni chu. Alan dan chu rectangular ania. Metar somni le paseri vela sang ni in achieve sang lai ber chu sea level atanga nuailam metar nga vela omania. Stone formation zir chiang tu jingami Boston University geologist Robert Scott chuan natural formation ani theiatia. Natural formation chu mishingin an siam danglam ta ni inangai ni. Tin Yanaguni hi lirhing zona omania. Lirhing in chulai lungchu asoi thina. Kumtama vai hnu chuan hetiang pian se hian alo danglam ta ni in Scott chuan in angai ni. Yanaguni monuments ming put chanber Yanaguni chu ancient stone working tradition omna clear karania. Yanaguni chu Yayama Island zinga pakhat ani. Yanaguni clear kar hi game somni le pariat point pariat azawani a. Mishing sang khat le zasari velan cheng ani. Chu baka ambuloka Ryukyu Island ate po son thlan sang le stone vessels te mu ani boka. Tin small camps, pottery, stone tools le large fireplace te chu Yanaguni a ani bokani. Chung hunlai chu BC sang hi le sanga vel ni angai ani a. Chutianga an thil mu chu sang chuan ngai dan siamin archaeologist Richard J. Person chuan community lian lo te an nil homa khaston monument shol tak siam tu te kha an ni mel tlat lo ni ati ni. Yanaguni monuments pian manga chuan flat parallel face, sharp edge, megaliths, round holes le right angle diklap te om no lawangin mishing siam nge niarin na anasa hle ni. Kimura phei chon ramsa le mishing lem ni om tak inker le thusia ka munwala sakor lem ni om tak sign a mu boka. Chung sign ta chu ama ngai dana tang chuan kaida ho nam tong siak dan te po ang hle ni. Monument sira mayang tak po om ni in then khat chon an soi ni. Kimura chuan Yanaguni monument chu lo bera kum sing khan vela upato ni in angaya. Chuti hunlai chuan tuin ala chim pil lova tui aya sanga an lo om ti chu rin dana ni. An sakzo hnuin tectonic activity chona in ngana leilunga ti che thawangin tuya an pil thata ni. Chu baka Yanaguni monument omna mun vel hi mythical lost continent mu omna kha ani an ring da urum bokani. Mishing sul hnu nge nianga khuarel thil siam ni zok ang ti hi soifia ahar hle ni.